Tata Nzambi ngei mpeve yeto wantu wavanga muna fwani jabu. Tata Nzambi ngei mpeve yeto wantu wavanga muna fwani jabu. Tata Nzambi ngei zola yeto wantu wabumba muna moko maku. Tata Nzambi ngei zola yeto wantu wabumba muna moko maku. Utuloluka kwete tata utufuile kenda. Utuloluka kwete tata utufuile kenda. Tata Nzambi ngei mpeve yeto wantu wavanga muna fwani jabu. Tata Nzambi ngei mpeve yeto wantu wavanga muna fwani jabu. Tata Nzambi ngei zola yeto wantu wabumba muna moko maku. Tata Nzambi ngei zola yeto wantu wabumba muna moko maku. Utuloluka kwetwe tata utufuile kenda. Utuloluka kwetwe tata utufuile kenda. Tata simo kimbangu kyangani ngei Nzambi yeto wantu. Tata simo kimbangu kyangani ngei Nzambi yeto wantu. Tata simo kimbangu kyangani ngei mpeve yeto toto. Tata simo kimbangu kyangani ngei mpeve yeto toto. Utuloluka kwete tata utufuile kenda. Utuloluka kwete tata utufuile kenda. Tata simo kimbangu kyangani ngei Nzambi yeto wantu. Tata simo kimbangu kyangani ngei Nzambi yeto wantu. Tata simo kimbangu kyangani ngei mpeve yeto toto. Tata simo kimbangu kyangani ngei mpeve yeto toto. Utuloluka kwetwe tata utufuile kenda. Utuloluka kwetwe tata utufuile kenda. Tata Nzambi ngei mpeve yeto wantu wavanga muna fwani kyaku. Tata Nzambi ngei mpeve yeto wantu wavanga muna fwani kyaku. Tata Nzambi ngei zola yeto wantu wabumba muna moko maku. Tata Nzambi ngei zola yeto wantu wabumba muna moko maku. Utuloluka kwetwe tata utufuile kenda. Utuloluka kwetwe tata utufuile kenda. Tata simo kimbangu kyangani ngei Nzambi yeto wantu.
kimbangu kyangani ngeisambi yeto wangu Tata Simon kimbangu kyangani ngeipeve yetototo Tata Simon kimbangu kyangani ngeipeve yetototo utuloloka kwetwe tata utufwile kena utuloloka kwetwe tata utufwile kena Osansambe, 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 Osansambe. Okumama nabomoy nangae, Okumama nalibota uyanga, Okumama nabomoy abasantu nyuso, Okumama, Okumama, Osansambe, Osansambe, Yahweh, Osansambe, Sambe nangae, Osansambe, Kolo nangae, Osansambe, Kolo nabo, Osansambe, Sambe nangae, Yesu, Osansambe, Osansambe, ay Okumama, 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 Kolo nabo, Yahweh, Yahweh, Okumama, yes. n'a confirmé que je suis aux Nzambe et revêtu de gloire et la justice. Moi je me tairai jamais. Kolobana mokili ete aux Nzambe. Mpola na libela Nzambe na lamu monzoto na tongo Yesu Papa malamu bolingo Yesu na ngai. Be glorified, 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 holy power, 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 holy power. Yawa kumame, Zambena Okuma, Zambena bomo, Zambena Okuma, Erika motema, Papa malamwe, na pesa unine, Zambena ngai. La présence Nzambe. We komen hier in de aanwezigheid van God. Totel bibiso baso la kombo na Yesu. We staan allemaal recht.
Donc ça la prière ouverture na moment. Assiste du début à la fin. Help ons alsjeblieft. Oh, cette grâce papa opesi biso. Voor deze genade die ons hebt gegeven. Netolama mokonzi ya milimo nyonso. Neem alle eer. Obongi na nkembo. U bent alle eer. Obongi na basanjoli. U bent goed, God. Tu veux le ete. Je le maître des temps de circonstances. De grâce. Dat we goed moeten danken. Olobi tolela na bao bazolela. Huil met wie huilen. Totiki momola maboko na yo. Laat het in jouw handen goed. Ebandeli mpe suka. Begin aan het einde. Ozala biso elongo. Dat je met ons blijft. Tobeli présence na yo. We vragen dat u komt. Lolese mama. Dat de hemel open. Tebolo kita. Dat zou genade Moko na moko. Dat iedereen. Ayeba kotuya. Dat iedereen. Eloko nini ekosala kati na esika oyo. Iedereen dat weet. Zala nzambe na biso. Tokama. Wees Na verheven. kombo na Yesu Kristo. Jezus naam. Wazali moko moshuo bikisa biso. Onze Heer dat is. Amen, amen. Amen. Yesu atani hapa, Yesu atani hapa, Yesu atani hapa na biso. Yesu atani hapa, Yesu atani hapa, Yesu atani hapa na biso. Hallelujah.
Want in de Bijbel staat, huil met wie huilen. We zijn hier met alle broeders en zusters van overal op de wereld om van Gods genade te genieten. We zitten in de ceremonie in jouw handen, God. Heilige Geest, de trooster, troost onze hart alstublieft. Dat we met jou beginnen en met jou eindigen. In Jezus' naam. Amen. Shalom tout le monde. Shalom, heel fijne tijd voor iedereen. Le Père de Hélène est si cher, Om iemand zo dierbaar te verliezen. mais que voulez-vous, c'est Dieu qui l'a institué, donc il a dit que l'homme est au ciel et retournera à la poussière. Dit was God zijn wil, de mens komt van stof en gaat terug naar stof. Amen, amen. Amen. C'est un moment où chacun se pose une question. Pourquoi il devait sortir? Pourquoi il n'a pas prêté attention quand il en telle pour chose s'est soulagé? Vaak vragen we ons af, waarom nu, waarom heb ik opgepast, waarom? Je crois que sur les cartes, on avait bien marqué que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit auteur. Op een trouwkaart hebben we geschreven, wie gaat iets zeggen voordat de Heer het heeft geordend? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que nous viennent les maux et les biens dans nos vies? Kom niet van wil van de Allerhoogste, al het goede en het kwade. À partir du moment où c'est Dieu qui a dit que l'homme mourra, donc quand la mort intervient dans nos vies, nous disons toujours que c'est Dieu qui l'a permis. Alleen de Heer kiest wanneer iemand teruggaat naar hem toe, dus dit heeft God geoorloofd. Par rapport à cette circonstance, nous n'allons jamais prêcher notre bien-aimé qui est parti, qui n'est plus notre, mais c'est pour nous une interpellation, nous qui sommes encore vivants. Dit is een waarschuwing, een herinnering voor ons die nog levend zijn. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 au verset 3, De Bijbel zegt ons in het boek van Prediker, je vais prendre plutôt le verset 2, in Ecclésiaste en néerlandais c'est encore. Prediker, Ecclesiastes, Ok, pas un problème. Chapitre 7, verset 2, la Bible nous dit, mieux vaut se rendre dans la maison où l'on pleure un mort que dans celle où se tient un banquet ou un festin. Beter is het om naar het huis van rouw te gaan dan naar het huis van feest. La mort est la fin de tout homme et il est bon que chacun s'en souvienne. De dood is het einde van elk man en het is goed dat iemand eraan denkt. Donc la Bible est très claire par rapport à cela. Donc lorsque nous sommes dans des festins, nous oublions que la mort est là. De Bijbel is heel duidelijk daarover, wanneer we feesten, begeven ons einde. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y a très longtemps, j'étais avec ma mère. Ik wil jullie een klein verhaaltje vertellen. Je suis dans une émission pour ceux qui étaient de l'époque, c'est ça, on appelait Team Casey. Ik keek met mijn moeder naar een aflevering van een museum. Ja, où les musiciens venaient de ces idées, donc ils remplaient leur travail et tout. Waar mensen komen vertellen over hun Et leven. dans cette circonstance-là, tout le monde était joyeux, tout le monde chantait, tout le monde, quand ma mère m'a dit, elle a dit, Thierry, tu vois tous ces gens-là qui sont là, qui sont en train de chanter, de danser. Ik herinner me dat mijn moeder tegen mij zei, zie al die mensen aan het springen en aan het dansen. Un jour, ils mourront. Eén dag gaan ze sterven. Chacun à son tour Iedereen op zijn eigen tijd. et à sa manière. Op zijn eigen manier. Et cela me pousse aussi lorsque je suis en train d'assister au match de foot, quand je vois la télé, Barcelone, je vois. Daarom als ik naar een voetbalmatch kijk, Lorsque je vois la masse de ces gens-là, je me dis toujours que tout ce monde-là, un jour partira. als ik al die menigte zie, denk ik bij mezelf, op een dag gaan ze allemaal gaan. Par rapport au verset que nous venons de lire, nous comprenons que nous, tous qui sommes ici, en tout cas, retenons que chacun un jour ira, pour le ou pas. Ten opzichte van deze Bijbel is net hebben gelezen, op een dag gaat iedereen Et la Bible nous recommande par rapport à cette circonstance que chacun puisse faire cette interpellation de savoir qu'un jour tu partiras. En de Bijbel zegt dat iedereen zich op zichzelf moet aanspreken dat op een dag zal. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que la mort n'est pas la fin. Wat we moeten onthouden is, de dood is niet het einde. Parce que dans la Bible, Dieu a façonné avec la poussière de la terre l'homme qui était pratiquement une statue et il a insufflé un souffle vital. In
In de Bijbel heeft God in het begin ons van stof gemaakt en ons een adem gegeven. C'est alors qu'on a appelé l'homme une âme vivante. Daarom noemen we de man een levende geest. Et plus loin dans le livre de Job, elle nous dit qu'en réalité dans l'homme ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Daarom zegt we ook in Job, het is niet het lichaam, maar het is de geest. On peut bien se soigner, We kunnen ons goed verzorgen. faire garder de toute parure, mais maintenant que ce n'est que la chair, le vrai homme, la vraie personne, c'est l'intérieur, c'est l'âme, c'est l'esprit. Dit is maar vlees, dit is maar een lichaam, maar de echte persoon is in de geest. Alors la mort, en fait, c'est pour qu'on puisse être vraiment court dans le message, la mort qui n'est qu'une séparation en réalité. Eigenlijk de dood is maar een scheiding. Donc il y a le corps, l'âme et l'esprit qui se séparent, c'est ce qu'on appelle la mort. In de dood scheidt het lichaam en de geest zich en dat noemen wij de dood. Le corps retourne à la poussière comme celui de notre bien-aimé qui va retourner normalement à la poussière. Het lichaam gaat terug naar het stof, Mais l'âme reste vivante. maar de geest blijft leven. Donc que chacun retienne que lorsque nous mourrons, ce n'est pas que nous avons fini la carrière, la course, mais il y a encore une autre vie qui commence. Wanneer we sterven, eindigt ons leven niet, maar nu juist een nieuw Et leven. c'est le moment de faire le choix. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? En nu moet je de keuze maken. Waar ga jij jouw eeuwigheid doorbrengen? Amen. Amen. J'ai toujours comparé l'éternité par rapport à ceux qui ont fait les études, les maths physiques ou les calculs et tout. L'infini, c'est comme l'éternité. Ik heb altijd eeuwigheid vergeleken met zo'n moeilijke wiskundevragen, de oneindigheid. Quand on prend l'éternité, moins 200, c'est toujours l'éternité. Want oneindigheid niet horen blijft oneindig. Donc l'infini moins 200, c'est toujours l'infini. Dat blijft oneindig. L'infini moins 1, c'est toujours l'infini. Oneindigheid min 1 blijft oneindig. L'infini moins 55 ans, c'est toujours l'infini. Oneindigheid min 50 blijft oneindig. L'infini moins 80 ans, c'est toujours l'infini. Oneindigheid blijft oneindig. L'infini moins 120 ans, c'est toujours l'infini. Oneindigheid min 120 blijft oneindig. Donc par rapport à cela, même si nous mourons après 200 ans, par rapport à l'éternité, nous n'avons pratiquement rien fait sous ce soleil. Want als sterven we over zoveel jaar, er is niks zien over de eeuwigheid. Donc ce qui nous importe, c'est l'infini, l'éternité, où nous la passerons. Waar gaan wij onze eeuwigheid doorbrengen? Mais il y a un choix pour passer l'éternité dans la paix du Seigneur, Er is een keuze om jouw eeuwigheid door te brengen bij c'est de God. choisir dans sa vie le Seigneur. Donc we Simon, dat betekent onkel, we beginnen là. Notre Marie-Laure, c'est là, peut-être qu'il va faire la biographie. We gaan de biografie starten. On va rapidement passer pour... merci. Courage, mon Simon. Nous applaudissons pour Marie. Ik laat hem aanmoedigen. Bonjour, Hallo iedereen. We zijn hier bijeengekomen voor Simon. Simon Maïk Mabiala. Simon Maïk Mabiala. Il est mon assistant de la nation. Ons laatste kind van onze familie. Je vote à les 5 filles, We zijn met 5 dochters 3 garçons. en 3 zonen. Ma papa Congo et Julien Mabiala, tout ça. Onze vader noemt Julie Mabiala Moussala. Maman Congo, Anastasie, Lan Kitchisi. Onze moeder noemt Anastasie Lan Kishisi. Je vote à 3 filles et 2 garçons. We zijn hier met 3 jongens en 2 meisjes. Le vélo. Vandaag. Simon Beatrice, monsieur Matigani Namoko. Vandaag is Simon ook weg en ben ik alleen. Mon protocole ensemble. We zijn samen opgegroeid. Papa est voté à Lusso. Onze vader heeft ons verlaten. Simon a eu l'âge à 8 ans. Simon was 8 jaar oud toen het gebeurde. Là, il a eu l'âge à 12 ans. En hij was 12. Grande sœur a fait une Lusso a eu l'âge à 14 ans. Onze grote zus was 14 jaar. Enfant de Moutali. We waren in Matadi. Toujours temps à Issika Moko. We waren op dezelfde school. Après, grande défunte, grande sœur est Matete. Onze grote zus in Il a Matadi. eu pour Simon, pour Simon, on s'est arrêté de Richassa. Zowel Simon hebben we op naar Congo om Kinshasa te gaan om hoge studies te gaan doen. Il a Matali. En hij is achtergebleven. Simon a été à Richassa. En Simon is gaan studeren in Il a Kinshasa. eu diplôme à l'université. Hij heeft zijn diploma gehaald, is naar de UNIF gegaan. Après, En daarna nous voilà ici.
Hij was een soki loser. aza na mbongo azali na bafacteur na ye ezomonanaki aza na mbongo Als hij geld had, dan ndenge kon hij niet meer. parti komonaka te place simo abundi to asali boye asali boye Hij heeft nooit gevochten of ruzie gezorgd. azalaki lokola malamu Hij was goed opgegroeid. na vie ya kriste na ndako telema baparent bazalaki na kriste We waren christelijk opgevoed, een goede opvoeding. na après simo afai na matadi ayo kokutana na matsimba ayo kosola ngai grand frère na place nakela kolivre bakarton na batomson nasali connaissance na mwana mwasi moko koma na etima In Matali heeft hij zijn broer gezegd présente na matsimba tozalaki bien dat hij Valentina heeft mwana osala meegenomen. baactivité na ye apres osala baactivité na nga Ze waren aan het werken, ze waren daar aan het praten. matsimba akomi na zeli Valentina was zwanger geworden. Simon mpe kovoyage abisinga grand frère yotika na matsimba epana Want Simon kwam naar Nederland en hij is met Valentina in Congo gebleven. donc tozalaki vraiment na bolingo ya bolingo ensemble Er was veel goede liefde, heel veel liefde onder elkaar. Simon na foto kobengana tozala matsimba voti Ze belden veel ondanks de afstand. mwana Simon tozali ensemble Simon mpe atika Hij biso heeft een dochtertje gekregen, Simona. après Simon ayo kobengana abisinga grand frère azoki lelo mofona kobala mwasi nanga Hij stuurde ook geld om Valentina te trouwen. nayebi bakanisi simatini mbongo azokobala mwana mwasi na ye Hij heeft geld gestuurd om te trouwen. Simon ayebi matadi asali libala na mwasi na ye Ze hebben het huwelijk gedaan in Congo. obengisa En dan is Valentina naar Nederland gekomen, zijn vader. ayaki na matadi ayosinga ino ndenge mpe nakendaki poto naza na mwana na kotaka poto kuna komona ye Toen ik in Nederland was, had hij ook een ander kind gekregen, Juliette. oyeba ye aza mwana na biso En het is ook onze dochter. bayokutana maximba ekovoyage na poto Valentina is gekomen naar Nederland. basali famille na bango Ze hebben samen een mooie familie opgestart. Simon ayebeka sotuna afrika biso grand frère kofanda wata yo mpe ozala sona batomutete yalo na poto En toen heeft hij ook hem naar Nederland gebracht. tozalaki bien lelo toyebosala na mpona batiki biso Die zijn dan gekomen bij onze achterlaten. topesi nyonso na bango nzambe We geven alles aan God over. eza nzela ya biso nyonso Iedereen moet deze weg doorgaan. molimo na ye mpema na kimia Dat zijn zielenlusten, vredelusten. merci beaucoup Dank u wel. Dank u voor jouw vraag. Nous passons au témoignage. Nous invitons un ami de la famille d'abord, puis les enfants vont passer. Ik wil een kleine getuigenis van deze familie. Want ik ben heel dicht met deze familie. Het was een hele sterke familie met een sterke basis. Maar Maxime en papa Simon die hielden heel veel van elkaar. Omdat je in je huis kwam, dan voelde je dat je welkom was. Je ging je al goed zetten. Je ging je al verzorgen. Je ging goed slapen en eten. Papa Simon et mon Kenya. Rust in vrede, Simon. Ik wil iedereen graag bedanken die hier is, voor je steun, voor de afscheid. Iemand heeft een vriend gewonnen, iemand anders een collega, iemand anders een leven. Voor mij is het normaal. Voor mijn moeders de partner. Mijn vader en mijn moeder precies dit jaar, 30 jaar geleden, 30 jaar terug, zo ben als elkaar tegen waren gekomen. En dat is het moment dat dit verhaal is begonnen. Het
verhaal dat ik erbij heb gekomen, mijn zus erbij is gekomen, mijn broertje, zusje en iedereen die erbij staat. Dus je remercie tout le monde qui est venu aujourd'hui ici. Moi, j'ai perdu mon papa, ma mère a perdu son mari, et je crois que vous avez perdu votre ami ou votre collègue. L'histoire a commencé il y a 30 ans, je suis venue, après ma grande soeur, après les autres frères et sœurs. Dus laten we beginnen met mijn vader wees. Mijn vader is iemand, hij is de persoon. Hij kan lachen, hij kan zingen, hij kan praten, hij kan rustig zijn. Hij kan mensen zijn, maar hij kan ook alleen zijn. Hij is iemand die je kan laten zien, ook iemand die je kan leren. Mijn vader is iemand die hij kan afstaan. Ik ben eens van de smaak met elkaar. Iedereen zegt maar. C'est la conséquence quand on est mutilé, vous voyez, donc merci de votre fonction. Mon père était quelqu'un, il pouvait rigoler, il pouvait se fâcher, il pouvait être calme, et je veux aussi nous parler de son caractère. Oké, laten we verder gaan. Die al een beetje hebben gelachen. Weet je, mijn vader is ook zo die dit gewoon zo grappig zou kunnen maken, maar die ook met z'n allen weet, op elkaar zou kunnen zitten. Hij is een lastig persoon geweest, maar ook heel makkelijk. Weet je, zo ben ik zelf ook. Eén moment kan je makkelijk met me zijn, één moment ben ik ook moeilijk. Alors, mon père voulait aimer nous savoir pour rigoler. Mon père aussi était quelqu'un qui aimait les blagues, il n'a pas commencé le sérieux. Comme moi, il pouvait parfois être un peu difficile, mais il était toujours un amour. En dat is ook een van de dingen die ik uiteindelijk ook in het leven maakt. Toch als je van het leven kan genieten, maar ook naar tegen het leven op kan kijken, maar ook tegen het leven in kan gaan. Het leven is niet alleen maar grapjes maken, het leven is op een gegeven moment ook een beetje serieus zijn. Maar het leven betekent ook dat niet gelijk alles mee gaat zitten. Alors, la vie, c'est quelque chose où on peut rigoler, où on peut pleurer. Ça ne va pas toujours être sa volonté, mais même avec le combat, même avec les échecs, on pourra surmonter ça et avancer. En net is ook wat door mijn oom is gezegd, dat mijn vader ook gewoon van jonge leeftijd zijn ouders is verloren. Dus nu ook dat mijn broertjes en zusjes ook bij onze vader hebben verloren. Maar de verandert nog steeds niet het feit dat hij een goed persoon is geweest en dat we hier met z'n allen kunnen zitten om hem te herinneren en afstand van hem te nemen op een nette manier. Mais mon père aussi a perdu ses parents à un jeune âge comme mes frères et sœurs. Et malheureusement, mais il reste un amour. On est ici venu pour parler de lui, des bons souvenirs, des bonnes mémoires. En ik denk dat het moeilijkste voor ons allemaal is misschien het feit beseffen misschien dat hij overleden is, of misschien het feit beseffen dat hij er niet is. Weet je toch, en uiteindelijk blijft er nog steeds een persoon die altijd in herinneringen blijft en niet zomaar zal weggaan. Je pense que le plus difficile c'est de réaliser qu'il est vraiment parti, qu'il n'est plus là, mais dans nos mémoires il restera toujours la personne qui était. Mijzelf, weet toch, mijn vader was, ik zeg wel, ik keek naar hem op als een voorbeeld, weet toch. Ik ben persoonlijk gelovig, weet toch. Ik kijk niet naar iemand op behalve God, maar ik kijk nog steeds op naar mijn vader, weet toch. Hij heeft veel dingen bereikt. Hij houdt altijd iedereen op de arm. Als iemand gewoon helpt, dan helpt hij. En dan laat hij niks door tegen zitten of niks door achter zitten. Mon papa était mon exemple, je le regardais vraiment beaucoup comme un exemple. Comme je suis croyant, Dieu est mon seul exemple. Mon papa il a accompli beaucoup de choses, il était vraiment mon exemple. Je voulais vraiment être comme lui. En 4 jaar terug waren we ook voor mijn zus. En toen had hij de keuze genomen om dan iets te zeggen. En ik kan het begrijpen, weet je, op het moment zit met veel pijn, zit met emoties. Maar op een gegeven moment ga ik kijken voor de mensen die voor je staan, de mensen die je lief hebt, mensen waar je aan denkt. Ik kijk naar mijn moeder, ik kijk naar mijn broertje, ik kijk naar mijn zusje, ik kijk naar mij, ik kijk naar mijn zus. En dan ga ik dan denken, als ik mijn pijn laat zien, hoe kunnen we dan blij zijn? En dan denk ik ook precies hetzelfde, weet je. Ik geef ook aan mijn vader, ik geef ook aan mijn moeder, ik geef ook aan mijn broertje en zussen. En uiteindelijk is het ook weer mijn beeld om hetzelfde ook te laten zien en hetzelfde ook door te laten zetten. Dat als gezin sterk kunnen zijn, dat als gezin samen kunnen zijn met hun vrienden en mensen om me heen en mensen die zijn gekomen. Quand ma grande sœur est décédée, mon père n'a pas voulu parler parce que c'était dur pour lui. Il ne voulait pas montrer, plaider les noms des enfants. Et c'est pour ça aussi, mais il avait aussi mal. Et c'est pour ça que je suis devant pour lui montrer mon exemple, pour mes frères et pour mes sœurs. Nee, het is wel spannend, het is moeilijk, het is lastig, weet je toch. Ik heb dan ons deel verteld. Mijn broertje en zusje, ouders, ik ga even terug.
Il y a beaucoup d'émotions, elle est un peu stressée, alors persévérer à parler pour ses frères et sœurs. Amen. Dans nos coutumes africaines, il y avait des événements qui se passaient quand quelqu'un perdait son mari. Surtout dans notre tribu Bayoundé, c'était compliqué. In onze Congolese cultuur, iemand zijn man verliest en er een paar gewoontes die moeten gebeuren. On assistait à des cérémonies bizarres. Quelqu'un qui vient de perdre son cher époux, il va porter la calebasse. Je ne sais pas si il y a des gens parmi nous qui connaissent ça. On va commencer à les fouetter. Et elle va fuir, on va la suivre comme si c'était une voleuse et tout. Mais dans le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. In onze oude cultuur moesten we raar denken dat iemand zijn man is verloren, maar nu in Jezus moet dat niet meer. Jésus est venu nous libérer de ces choses, de ces traditions bizarres. God is ons komen bevrijden van de slechte, rare tradities. Pourquoi j'ai invité Bokulo Ntimba? De reden waarom mevrouw Ntimba hier is gekomen, Mon bien-aimé le pasteur Albert Montita, zoals de pastoor Albert, c'est très important, la Bible nous recommande une chose. de Bijbel zegt, Dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39, in 1 Corinthians, je vais lire pour tout le monde, ik zal lezen, la Bible nous dit ceci: une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. een vrouw is gebonden aan een man zolang de man leeft. Mais si le mari meurt, Maar als een man sterft, elle est libre de se marier à qui elle veut, is ze vrij om te trouwen aan wie ze wil. seulement que ce soit dans le Seigneur. Het moet alleen maar in God zijn. Nous ne sommes pas là pour présenter un mari, non, non, mais nous venons pour faire cette cérémonie de séparation sur le plan spirituel, que Mantimba est séparé de mon oncle Simon par rapport à ce qui nous est arrivé, à cette circonstance de la mort. Ze gaat zich niet gaan trouwen, maar we gaan een ceremonie doen waardoor ze zich scheiden met zijn geest. In Voilà pourquoi spirituele nous allons prier pour faire cette séparation. We zullen bidden dat ze gescheiden S'il y worden. aura des rêves, parce que souvent, non, le souvenir tellement, tu peux toujours rêver de quelqu'un. C'est difficile de nous séparer de tous les souvenirs. Amen. Hein? Natuurlijk zullen de herinneringen Mais que blijven. ce soit des rêves qui ne viennent pas perturber la paix intérieure que Dieu nous donne. Amen. Hein? Maar gewoon niet slechte herinneringen die ons Donc, même les ontbreken. familles, certainement, on va les rêver de nos Simon, les souvenirs restent là, c'est ancré, mais que ce soit des bons souvenirs. Amen. Hein? Dromen is normaal, maar het is gewoon goede Et dromen. tout esprit mauvais qui essaiera de prendre l'image de notre Seigneur pour venir faire peur aux gens, nous allons prier pour que ces choses-là ne viennent pas perturber la paix familiale des enfants et tout le monde. Alors, elle n'a pas la force de dire quelque chose, nous allons prier simplement. Ze gaan niet spreken, kracht daarvoor. Dus we gaan nu bidden voor haar. J'aimerais demander j'appelle également la servante de l'Éternel, la grande sœur, qui est dite dans la Bible qu'une femme est liée à son mari, du vivant de son mari. Lorsque le mari meurt, elle est libre. Nous allons faire cette séparation par la prière au nom de Jésus-Christ. We gaan bidden. Prions ensemble pour ces moments. Amen. Laten we bidden, laten we aan mooie dingen denken voor mevrouw Ntimba. Laten we haar steunen. We bidden voor mevrouw Ntimba. Mevrouw Ntimba kan krijgen voor haar. Amen. Je déclare au nom de Jésus, des éléments d'une seule chair. À partir de ce moment, ils ne sont qu'une seule chair. Mantimba, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Heilige God, we willen dit jou. We vragen voor de gezien voor de hele familie. We vragen God dat je ons maakt beschermen. We vragen God dat je ons maakt bewaken. God geeft ons de hulp. God geeft ons kracht. God geeft ons troost. Heer, wees je beschermen. Wees je liefde. Wees je kracht van God. Als Juste dire merci à Dieu pour cette occasion qui permet de nous retrouver, de dire au revoir à notre frère voor deze gelegenheid om bedankt aan onze broer te zeggen. Simon Maïlu. Et nous vous disons aussi merci de votre présence qui témoigne de l'amour que vous avez partagé avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. We danken ook voor de aanwezigheid aan de broer. Dank u wel. Osansambe, 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 osansambe. Okumama nabomoy nangae, okumama nalibota uyanga, okumama nabomoy abasantu nyoso, okumama, okumama, osansambe, osansambe, Yahweh, osansambe, sambe nangae, osansambe, kolonanga, osansambe, kolonabo, osansambe, sambe nangae, Yesu. n'a confirmé que je suis aux Nzambe, et revêtu de gloire et la justice, moi je me tairai jamais. Kolobana mokili était aux Nzambe. Na libela Nzambe malamu monzoto na tongo Yesu yo papa malamu abolingo Yesu na ngai. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified.
Yo kaka kakulu Yesu. Kaka nkolo Yesu. Kaka mwana nzambe. Kaka nkolo Yesu. Kaka nge masia. Alusambo na ngai na pesa na nane. Kaka nkolo Yesu. Na pesa yoni. Zambe na ngai. Kaka nkolo Yesu. Zambe malola. Yobandi na kimo. Kaka nkolo Yesu. Na pesa yoni. Zambe na ngai. Kaka nkolo Yesu. Zambe na bomo. Yabandi na kimo. Kaka nkolo Yesu. Kozalo yimbo na ngai na pesa na nani. Kaka nkolo Yesu. Anzambe malamwe. Zambe na nguya nkolo. Zambe malamwe. Zambe na nguye. Anzambe bolingo nkolo. Na pesa yo mimi masia na ngai. Zambe malamwe. Zambe na nguye. Osalinga bolamu mingi. Na pesa yo mimi papa na ngai. Zambe malamwe. Zambe na nguye. Alelele masia wane. Esa wani yale. Papa yuwane yo. Chile botani yale. Amba yuda wane. Masia wane. Chile bo wane. Natande yo mesa masan joli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masan joli po ete bilei na yo eza masan joli. Alléluia. Mokonzi, toliki na nsima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Elenge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Kwete na lumba solo ya bozambe boyo. Pene pene na bato. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Kwete na lumba solo ya bozambe boyo. Pene pene na bato. Osalanga mwinda pete nangengisa mitema mitungisani. Lokola mungwa eko batelaka mosuni na popola Osalanga mungwa pete bai bazoni pene na ngai bapola te. Yesu oleki malamu mingi Yesu masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Yesu masan joli ebongi na yo. Masan joli ebongi na yo. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Na lumba solo ya bozambe boyo. Masan joli ebongi na yo. Eswe masan joli ebongi na yo. Eswe masan joli ebongi na yo. Ndekozola na ngai nabi kozala ba problème. Nabi kozala mitune be na motema na yo. Ngene bisa osanjola Yesu. Toza ba déception moi mingi ozolela. Bongisi bloqué sa respiration. Ninga ba biso ke si po na yo. Parce que mayela mingi anga Yesu na yo. Yesu si wo yepa na ngai bino biso be bozana mikumba. Bena ko pesa bino ko pesa. Na Yesu sanjola ye. Nabi ke makambo zotambola malamu te na bomwe na yo. Kozala musala te. Ndeko na nga mwasi mobala chiko tikelo bana. Ozeba ko sala ni. Sanjola Yesu. Bino kozala mo bosenga ezana si ya makonesi masia. Bandeli
maîtresse balebele diplôme ozozwa te pusana pa yesu aza na makoki ya kopesa yesu na kokosenga bien-aimé pusana se ya makolo na ye nabike mayeolela yesu masi aza na bomoi aza na biyano kopesa yo azange yano te bapesa bomoi na yo yesu toluka baproblème ya bato mpona pesa basolution parceke aza na bomoi aza nzambe ya bomoi bien-aimé na biso kokoma na suka te likambo esimisa vi na yo jamai kotia kutu na se parceke yesu masi aza na bomoi parceke yesu masi aza sambe jésus-christ de nazareth est véritablement Dieu nazodekaya kopesaki yo na vi na yo sanjo na ye pese lokumu loba seigneur merci opermetaki pasi koma na vi na nga mpo mota gloire na yo o yesu alobi ete alobi abi na lazare ete bokono ekomeme na liwa te bokono eza mpo na nkembo ya nzambe peut-être mpe problème ya vi na yo peut-être eza mpe mpo na gloire ya yesu masi ya nazareth yana okokufa te yesu masi akopesa bomoi okokufa te parce que jésus-christ est la vie akopesa bomoi nabe okokufa te yesu okomona bikuke ewelo te avec le christ vivant nalobi lo basuka te mpo na bomoi na yo oza na trésor ta kolela ata bazongiso na ndako ninga balobi ete sili mpo na sante na yo bien-aimé ezala na elikia sanjola yesu bien-aimé oui c'est vrai nzoto ebebi mais bien-aimé oza na monoko mpo na silas bien-aimé kwake bakangamaki ata o bakangamaki bien-aimé mais balelaki basanjolaki yesu ozoba masanjoli na yo ekomanda mpe kolisa ya yesu masiya mpe ekotini ete biso lobiko mpe eyalo na problème na yo basanjola ye pese lokumu ekayaka mamo ozoyebi so moyenge beleki sanjola yesu atolobesiko na yo atosali avc ateza cancer ateza nini nazoyebisa yo bien-aimé atalingaka bazongiso na ndako na ndako nabe kokufa te nzambe akokufe bango le contraire okopika okomona ekuke ewelo te parce yesu masi aza bomoi o ndeko na nga mwasi oza nda balibala oza raison te olela oza na raison te mitungisama bien-aimé bukama bolongo fukama ndeko na nga mwasi pesa kopesa o bana bien-aimé nazoyebisa yo yesu masi aza na bana kopesa yo azoluka mikumba lokola oyo ayo po apesa biyano oza na raison te akolela apesi la valeur na ndako ya libala ata mobala komokomenobilibala akopesa mpe bana abibebe ete ebisa yo yesu akopesa bana puke sengo zongo na motema na yokolela eleme oza suke na raison akopesa bana sikolela yesu masi aza na bomoi akopangusa pitoli na yo akokausa yango na yesu akovisite yo yesu akosakisaka te yesu akosaka elizabeth te aza mpe na raison okosa o te parceke aza nzambo akosaka te kosenga bana oza na bango kosenga baza na si ya makolo na yesu ye mpe kosimba bana mpe mokili kobetela yesu kristo maboko mokili kotatola belebe lisola bomoi na yo alleluya bato baluka bayoka yango ekokoma histoire mpe koningisa mpe kokangisa mokili parceke yesu masiya aza na bomoi ozala paster ozala évangéliste ozala apôtre ozala motu nyonso soki marche ezali malamu te nzambe amonaka place moto abombami bongisa nzela na wana nzambe. Laat dit een les zijn voor iedereen, groot of klein, pastoor of gewoon een normale werker. Dat we al onze problemen oplossen, dat we niet meer slecht doen, dat we niet meer zondigen, dat we gewoon naar God toe komen en gewoon ons leven aan hem geven, want het kan te laat zijn. Pour compléter ce qu'on a dit, beaucoup de courage, retenez que Dieu ne vous a pas abandonné, car il avait déclaré que rien ne nous séparera de son amour, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien, alors rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Nog een laatste woordje voor een steun voor de familie. God is jullie niet vergeten. God houdt zeer veel van jullie. Niks, maar dan ook niks kan ons scheiden van de liefde van God. Niet de dood, niet het leven, niet de dingen van nu, niet de dingen van morgen. Le vrai père des orphelins, c'est Dieu, et le défenseur de veuves, c'est Dieu Jésus. Il prendra soin de la famille et la famille tout autour, famille biologique, ma voisin. Bien aimé, quand quelqu'un mort, nous sommes des Africains, il y a toujours des histoires, mais ce n'est pas le temps à colorer. Dat God zo dood geven, dat we allemaal en iedereen kunnen aanmogen. Mijn nichtje voor het tolk zijn, dat ik op het moment niet kon, dat veel dingen aan mijn hoofd. Dank dat ze de tijd hebben genomen om afscheid te nemen en nieuwe herinneringen aan te blazen. Dat we zo meteen even wat kunnen drinken, kunnen eten, over het goede moment van het leven kunnen praten en niet aan de slechte momenten en aan afscheid te denken. Want er ook is gezegd, het is geen afscheid, we komen elkaar ooit weer tegen en als we elkaar tegenkomen zijn we weer samen. Laten we het mooi afmaken
En laten we goed verder gaan. Je remercie le pasteur pour partager la parole de Dieu, pour avoir guidé cette service. Je remercie ma nièce pour avoir traduit. Vervolgens dat we hier zijn gekomen om afscheid te nemen en goede herinneringen na te denken. Dat we daarna kunnen eten met drinken, dat we goed kunnen herinneren en niet met afscheid kunnen afsluiten. Want ook wat de pastor heeft gezegd, elkaar weer tegenkomen naar het hierna. Alors on va clôturer ici, après on va manger ensemble, on va partager des bonnes mémoires. Et on sait que c'est pas la fin, on va encore revoir notre papa quand Jésus reviendra. Amen. Oké, ik moet je even laten weten dat we even eerst de kist daar naartoe brengen. En daarna gewoon rustig gaan, daar naartoe lopen. Niet dat iedereen in één keer daar naartoe loopt. We gaan eerst de kist brengen naar de rustplaats. D'abord, on va déposer Papa Simon chez son dernier repos et on va doucement, pas tout le monde, une fois doucement va venir et après on part dans la salle pour manger. Donc, Osanzambe, 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 Okumama, Nabomoy Nangae, Okumama. Nalibota uyanga Okumama Nabomoy abasantu nyoso Okumama Okumama Ozanzambe Ozanzambe Yahweh Ozanzambe Zambe nanga Ozanzambe Kolo nanga Ozanzambe Kolo nabo Ozanzambe Zambe nanga n'a confirmé que je suis Ozanzambe et revêtu de gloire et la Kumbama kolo Yesu kumbama Kumbama mwana na Nzambe kumbama Tjus! Wat is dit? Joey! Wil je helpen? Misschien wat? Papa Malamwe, na pesa unine.
Le rosaire. Le monsieur le rosaire. Non, Là, le rosaire. tu t'adresses à Dieu, pas fort non quoi. Bon, dans une parole, non, bon, on appelle ça. Pasteur. Courage. Tolingo ozongisaka merci na Nzambe na nyonso oyo asali moko na biso awa toyebaki vie ya Simon muluba na nga nazosenga ye atiki biso mais oyo asalelaki biso soki biso mpe tokoki kotransmettre yango na bagénération future ke mokolo biso mpe Nzambe akobenga biso tokokozwa baninga mpe bakoya kolanda biso atiki bana na mwasi na malamu na ye tozongisela na oyo atikeli biso. Merci. Merci. Amen. Vraiment, toza awa pour nous kunda ndeko na biso Simon Mabiala, mais sincèrement avec beaucoup d'émotion. Donc on peut s'arrêter témoignage pour ndeko azalaki vraiment mwana malamu. Azaki mutu azakolanda bateau partout. Ils en attendent ya sengo, ils en attendent ya pasi. Donc oyo balobaka aimons-nous vivants, il a celui qui a de son vivant parce qu'il était là toujours pour les autres. Donc conseil n'ako pesa na baninga ototikali parce que ba pesa ba conseil était na moi. Na pesa ototikali aimons-nous vivants. Donc tous à l'Arabia, ba tiraillement inutile ça sert à rien. Toloba toujours tout est vanité, mais tu vas rater vanité ligne urbanine. Donc tout ce que nous faisons dans ce monde n'est que profit du vent. Donc tous à l'Arabia entre nous, tout linga na forme ya solo, bolinga solo ndem te ko tonga biso. Mais bolinga hypocrisie ndem te ka bola biso quoi. Donc na biso totikali vraiment, totikala bomoko na bonzambe. Vraiment en tout cas on a cause na ngakoloba. Vraiment pour bande konanga ya matadi ya mokili mobimba batuni surtout tout congolais ya mwana quoi. Aimons-nous vivants. C'est vraiment le mot qu'il faut quoi. Voilà, na tiki liloba na doyen abakisa oyi akobakisa. Merci en tout cas na ko banda na lingala mais mokeso kisana ki Congo ya kendinga beto. Donc bitume katuka wa bituke bana Paris, bana Suisse, bana Allemagne bitume kuizawa. Ça mon membre besangisa beto, lufwa ya mpangi beto Simon Mabiala. Vraiment yake dia momo si yakiadi mais en même temps ya mesangisa beto, ya mesala beto moi ya yindulisa beto na baintu beto zabake na toto ya bete kwanika ba tukena kuluta. Vraiment batondo mingi
na batu nyonso mekuiza wa na bapangi mu bitu mekatuka na Paris bitu mekatuka bola mingi sama kuiza na Hollande ba bapangi mekatuka na Bruxelles. Donc diambo mosi kaka bitu mekuba bitu bunda nzola ya kisala bitu vraiment bitu bana matadi et puis bane Congo nyonso kaka bitu mesangana awa bitu zaba kutunga kima mosi ya nene bitu zaba kusangana nzola de bitu tula nzola na twala ina mulela tubaka nzola nde asala bitu ya unde diambo bitu melomba vraiment ya unde mbona mu ya nene popa mado bote bapangi mbote bangengele betre awa na bola Hollande samna tsangwa passe bwila ka beto bangengele nyonso bola kinzenza na 8000 km ya msale tuma pasi mingi na kudala ke pangi ya beto anizaka beto bika ni awa na ngenge de mer nani na yao nde kumona kanzola ya kipanda beto bana matadi ngengele beto mona na koma mingi ya onde mona okemercier vraiment na beto nyonso beto mona na wabika nzola vwana na beto tangu nyonso te tubaka emono vivant na fonzola na fona na beto nyonso beto simba sana faso te tubaka mika mambo le kila faki mosi lam kila faki mosi donc papa Simon mebika beto amekwenda na ngemba ya fumo nzambi nyonso tupesaka na maboko ya nzambi faso kaka pasite mekatoka kuteya awa donc ya onde vwana munu bakia dikaka ke famille dikana me bete famille ve donc papa Simon kana kati na beto merci beaucoup munu MKD muna ku lomba remember ko nyonso beto kuza pona ko sala enterrement na ndiawa vraiment façon bana matadi vraiment par-ci par-là ba me kuiza vraiment ba ina ba possibilité de me kuiza mais bah sincère condoléances avec personne motonioso donc vraiment remerciement mingi vraiment tout vendre toujours na communauté aussi très solide ya kuzola na façon kuzola si muto ba comme problème mais tu me kuiza ya ko soso mbongo ve ya ko soso ki motivé mais ko soso vraiment organisation ya tout organisation ya motonioso vraiment mais remercier de mingi mais féliciter pengene mingi en tout cas merci kavana MKD. Merci. On a un chef de quartier. On a bien un chef de quartier. Pour y avoir un chef de quartier à secteur. Tous les chef de quartier dimanche. Dimanche tous les beaucoup mobile. Tous solo linae banini. Tous solo tima ma fête. Photo qui ne fête. Ngada bisa na kutana sona qui ne fête tout wana. Dimanche ya moto kabana ba kutu wana akena ye. Lundi à Zongi, vers 11h. Tu fandi na e, tu sololi. Kutu ngane pe tu fana ki kitimu. Tu sololi lundi wana, na ye, ayebisinga ke, mbo, nenge za ngazo kende boulot pona za na tante, na kende boulot me, ko bosa na te samedi foto kende feti wana. Isalinga pasi trop. Après vendredi na batongo, bouche beninga. Bouche Singage, chef de quartier à Koufi. Et ça n'a pas passé. Donc, témoignage dans un grand penza, Yangoana, samedi on a payé à fête mes communautés. Chef de quartier à Tikinga, à Kenae, en tout cas pas Simon. Et si vous allez, nous avons pas bomba milimona. Et si vous avez Yangoga Lilobana Sagina. Merci. Yeah.
funeze nkolo ekomi malili papa yawe ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kile macho kineko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kile macho kinde Parce que le long de ko Ils en effet Parce que le long de ko Toko se fait là Ni mon coupé Oye bunega vide public Et binga kea Kami si c'est pas comédien De Kokomo Avidi Bibi Didier Masuki Abidi Bibi, chez Didier Masuki Abidi Bibi.